to miks od Dejana Radoševića, svaka čast brate, ostavit ću vam link u deskripciji. Ovo je treći klip Švaba Stories. U prošlom klipu je bilo 1104 pregleda, 54 lajka, 5 dislajka, boli me kurac. Bio je jedan dječak iz mog grada, sigurno slani grad. Mogu reći da je tu provokacija. Evo ti brate da iš Pula, rođenje. Ja ću pričat ko ja hoću, znači bolite kurac. Mogu pričat dalmatinski, istrijanski, srpski, ciganski, znam sve jezike. Znači boli me kerme za to. Postoja sam jebeni opet status. Brzo dajte teme za klip dok sam lud. Becko Schwarzenegger, najljepši dan i najgori. Najljepši, mogu reći, dan su bili kad sam guzio bivšu 7 dana, a najgori dan je bio 7. kad nas ufatio naš čale. Ermin Vikalo, kako ostati normalan u nenormalnoj situaciji? Pa, šta ja znam, uzmiš da gutaš se s buksona, akifa, tramala, kinetona, eto. Becko Schwarzenegger, opet isto pitanje, opet drugu vijest. Kad si najviše puta dobio batina? U Puli na Kaštelu, kad me lik nabio 2 puta teleskopom, ekspanderom u glavu. Lejla Siamija, kako sam dobro rekao, vezane za bilo šta ili samo ruke, bilo koje. Ermin Vikalo, opet, kad te cura moli da spavaš s njom u krevet, kako je dobiti na koji način? Pa ništa, ako te moli odiješ, šta ja znam. Lejla Siamija isto, znaš da je meni perverzija u glavi, haha, seks, malo tvog ljubavnog života i šta se dešavalo, znam ja to sve opet, ali to ću poslije. Senad Konce, Kurbašić, ljudi s fejsa što te nerviraju. Ljudi s fejsa, pa tu su pretežno jebene grupe što govori like kako se sviđa, like ako je sladak like ili komentar. Fu jebe ima mati u pičku. To me posebno nervira i pobrisat ću sve grupe. Ali Dijana Mathers, koliko si imao djevojaka i ako može jedan pozdrav? Pa ja sam uvijek ženska rožbio, imao sam uvijek cura. Šta ja znam, koliko broj, koliko god da kažem, reći da se kurči. Naravno neću. Lejla Siamija isto, opet po 17. put, ja ti kažem, Bola, tvoj ljubavni seksualni život, da se možemo malo i nasmijati, zabavati, to ću poslije. Ermin Vikalo, opet, on je 37. put, da li će Bog šišanja riba oprostiti mi grijeh što se nisam šišao kod njega? Pa ne znam, sigurno će ti napraviti glavu ko deklo će ti biti kad dođeš. Edin, unikat, kurve ili polučne osade. O tome imaš pričat, ne možem stati na memoriju o 16 giga u telefonu. Šta možeš se reći o toj temi, ali tu ukratko, oko kurvi se ne moraš puno trud, volite kurac, keširaš malo, eto. Morena Jurkić, prvi seks. Tu vidim nakon komentara. Ermin Vikalo opet, prva igračka koju je izdobio. Mislim da je to bila ona velika puška na vodu. Nema šta nisam radio s njom. Hasan Jašarević, kako si prvi put svršio? Da stavio racku u sivaču i eto tako. Damir Kač, prvi izlazak s curom. Vjeruj mi, ako mi vjeruješ da se ne sjećam. Alen, vjerujem, čokoladu. Dali 2 marke za njoj. I rastupi se kod suta. Alen Slamović, tvoje najgore doba, obak suzluku i tim sranjima. Da otvoriš firmu kačketa, ljudi bi se bez glave rađao. Ja kad ispoviš čamca, ja profulu more ili jezero. Najgore doba je bilo kad sam prije jednog Bajrama zalepio se s biciklom nizbrdo i roknem u rupu, ako je malo kočio lice, znaš.
poremećena viluca, slomljen nos, izgrebano sve oko usta, popucali zubi, otpala usna, komplet tako. Ovo ne osjećam. Eto, poslije toga, nakon mjesec dana, imali smo turnir i skočio sam, kako sam nekak pošao glavom, retardirano, padnem dol, slomim nogu. Prošlo je, skinuo sam gips. Drugi dan odim da prošetam s curom i krenem da šutnem loptu. Uganim desnu nogu u kontra. Skinem gips nakon koliko, 3 sedmice, mislim. Prođe dan. Odmah i odemo na neko skijanje. I ja, faca uvijek bio na oči skokao, ono, pljuh, teški ilom ruki. Eto, to je najgore bilo. Mala Slamović, da sam trčeš, bio bi sedmi. Stani Maja, šta sad čekaj. Elma Blackburn, Blackburn, ja. Prejak si, hvala. Arse Habović priča nekoj komšiji što ga ne možeš misliti. Nema komšije da ga ja ne mrzim. Svi nešto pričaju, švabo, švanači, boli me, rakaš. Ja zaboravio sam ovo što glupo komentašite, kako sam seljak. Šta da vam poručim? Jedino jednu pjesmicu ovako. Zašto me u guz ljubiš? Ja neću da me ljubiš tu. Promaši bar milimetar i čma rodna je tu. Znači, pušite mi kurac. Ko hoće, nek me gleda, ko neće. Zaboli me Karena, ima zadovoljnih ljudi, javljaju se, znači, otvori velji penđer. Opet će prozivanja biti zovu, ali skinuo bi se go, ali neš da kajem u početku da sam smećao ono. Tema, 1.000 ljudi tražila je moj prvi seks. Tad sam bio u Hrvatskoj, ja mislim. I dopisujem se s jednom odavde, blizu mene što živi u Bosni. I govori, ja sam zabavljao s jednom curom, sad ona kao, ovo dana je s drugima, hajde nebitno, ja prekinem s njom. I dođem tja iz Hrvatske u Bosnu. I nađem sa s tom curom. Prvi dan. Mi sad dogovorili kecanje tu odmah sve. I naravno odemo mi sad, polako, sad ja nju skidam. Pa prvi put je tu men sad, ja ufatim, da, kad sam, istuljavac! Ja kad sam ja nju ufatio, šta je ovo, rekao, ja pipam, vidim ja ona se gubi, uvija se ko sličuna. I, ona sam sad nešto dala. Ufatio ja nju sad, a ja volim kada se cura izbrči onako. Ova dođe, savije se kupitnik, halo, savije se. I ona napravi se malo, hajde, ona se oprije sam, ja nju uradim polubu, ovako, uvode ovako, ovim uvode na leđa, a druga je uvode na taj polub. Ona opet, ja nju pustim, njegu sam, ubemi ti majku, sadi se bemi ti majku, ona, šta ti što, ubemi ti majku ti jebem. Nemam šta o tome pričat, tako što veslo šta ja znam, iskretu sanju, odmah tamo sljedeće poruke, doktore, kača druga dijagnoza, pa samo zoveš, imaš moj broj mobilnog telefona. Samo da spomenem ovdje jednu djevojčicu koja je napisala Katarina Radivojević. Smeta li tvojim roditeljima što si gej? Što bi smetalo? Smeta li tebi što tebe jebe brat tvoj, upakaš? Mislim, stvarno zglupa ovdje, vidi, nemaš prijatelja, a je takva kučka po tebi. Poput tebe ne bi imala, nemaš lika, nemaš ništa, to znači da je fake. Provociraš, boli me kurac. Onda da mi počnemo. Ajde, rekte na vrat, usput. Pozdrav Zamropljanče. Ima neki pozdrav. Lisa Ludioza, Merced Subašić,
Dario Fatić, tebe čija baš u šupak što sam poderao one sve patke u osnovnoj za sličice. Sanjin Kudrzović, on je inače parkurac. Šalim se ono. Ermin Vikalo, ponese mi Kuba onu kutiju veliki, ko salama ovako da su debele. Slobodan Zimonjić, ne znam, piše tako. Emina Ina, Edin Unikat, Aldijana Mathers, Aldo Trumić, to je lik koji je stvarno majstor tetoviranja. Kupio sam ovu mašinicu od njega. Hvala, brate, kad bi stavio 30 igli, mogu bi frezat s njom. Milka Stefanovska, to je moja mačkica s kojom sam jučer počeo. Sigurno dolazim u 9. mjesecu, tamo moram do Bojana, da me stetovira. Šta? Sa mnom u svakom trenu vidiš, uzmam stalno Milkice, ali dok ne bankrotira, naravno. Ovdje piše komadić vrste tamo, šta da pravim? To jest, možda budim. Isto ljigavac. A još samo ovdje što nisam u sebi. Eto, to je bilo to šta ja. Hvala vam svima na podršci što govorite da sam lud. I koga još želim da pozdravim, Marina Kulića, ima isto vloger, pozdrav za njega i za cijelu ekipu. I da, uletite na furka.net, najbolja stranica. Nekakvi nema budala, DJ-evi dobri, sve dobro znači. Chat, jebi ga. Hvala vam svima, eto to je bilo tu. Sljedeća tema, neću reći tu, ne bude mala tajna, ali iznenađate se, evo. Hvala vam svima. Lepi napad na pata. Vidimo se u sljedećem klipu.